Sa Husina jedna mala imala svinje i sad krepaju joj okot. Što god se kao oprasi sve pokrepe. Ja. I kad ona je ošla, nema da ništa veterinarima, doktorima, lijekovi, tam, vam, išla je na stranstvo, ništa. Kad viče nju jedna kona, kao tiđi bona ođi. Ođe su kaj čudan narod, muslimani su čudan narod, kaj oni zapisuju nešto nagaze, nešto ne da se. Pa tiđi nek te ogleda. Gdje ima ođa kaj u Šerićima neki mladi. Da nagazi. I oni ne mogu ja kaj pa pošalji kaj Ankicu, unuku kaj pošalji. Joj, kaj Ankica je ošla, kaj Minić je cent samo. Studira u Tuzli, ali eto radi bake da je učini ošla vek da. I kaj je ošla je ona ujutro 8 sati i red je kaj je Došić ko glave čeka hođu. I on ozda izlazi kaj mladić, ono, nađemo na halja. Bismillahirrahmanirrahim, kaj je ja. Kaj je prvo kaj je predstavnici druge vjere neku niđu. Isto navika, joj što pogode, on je krst ko fes ovdje. Mula pogod kad vidi krst čovjek, druga vjera. Kad ona ušla vidi, joj dobra, zgodna, ona se nagije, Allah u dva. A on sam vidio, staklo. Šta si došla kaj, pa krepaju mi kaj svinje. Dječer kaj svinja sam snimao, to kakve svinje? Meni su kaj rekli da vi kaj, bez obzira na vjeru i naciju, liječite narod i pomažete, kaj to je tačno. Pa pomozite kaj sad u nevolji. Šta je kaj, kad god se oprasi kaj, riknu sve kaj. Lezi kaj na kauč i digni noge. Hođa kaj nije meni ništa kaj svinjava kaj. Utan je šeitan! Ušao, moram ga išćerat. Isto kaj, leže ona kaj gaće zguli, a prije toga je vam halju, sam ostao u ovoj halji. Isto kaj, oliza kaj. Oko pice dozdrave gice, pa joj, dol kaj na masa. Opet kaj, oko pice dozdrave gice, pa na masa ti te zvizga stoji. Jedno 10 put tako. Kad je 10. put kaj, oko pice dozdrave gice, kaže ona, ođa meći u picu, nek poklepe sve u svincu, jebem ti Boga. Čekaj, zakon Denale, malo se primakni, sniske! Slušaj ovo, pošao radi švedski s autobusom. Ištar u Helsingborgu ulazi, počne kući za Božić, 25 šofera. Ti bio tu? Već bio tu ti? Vozim ja, jebo ti. Slušaj, 25 šofera, to je sve tetovaže, minđuše, azraju. Ulaze dvojica iz Više Memagića. Sine, obrijane čovjek, samo je čubao ovdje. I viđe me, šeši, zmaje, ljubi me. Dakle, isto gazda više, evo problema, ljudi su pjani, po dva kofera piva se nosi. Sjedaš oni, počeše pit. Kad jedan Zagrebčan među ima sjedi Minđušar, Minđušar kroz nos. Isto ulazim u Njemačku, kaže, gdje nam kaj seljačku, malo pusti gori, jebem ti Boga, repti me! Rekao, nemojte, noš, Memagići, noš. Daj! Rekao, ima samo Šaban, kaj, Šaban ide. Ja pusti, cika je dobro. Isto Zagrebčani. Za kaj ste bedaci? Za kaj ste seljaci? Kaj, takvu stoku nisam vidio i sviče kaj, halo! Vi ćeš popare! I sa sin opet čovjek vegi. Znaš, ko vam ga jebe mater, no. U Njemačkoj sine pauza prva, Regensburg. Ja otvorim vrata i su kaj, kad ja, čovjek je sam krivom, autobusom, Zagrebčanin, niću pale Minića Izusa, kada treba. Oj, bataj Memagiće, kaj bacao ga u Dunav djecu, nemojte, ona policija će doći jebao ti, odri, u čovjeka su gute po glavi, gute. Prebacivanje ide. Ej, na moje sjedište. Prebacijem ga na moje sjedište. Ej, ovo je ko crtavni, pola lav.
Znate, u Zagrebu kad sam došao na kolodvor, viče majka, gdje mi je Ivek? Evo ga. Ivek je ubljena, nema face, sine. Počela žena plakat. Zato mene jedu sam u Zagrebu sa tvrtku, jebe sam, ti žvinica. Evo ja, kaj ovi bundevica, što te je? A jel to istina ili? Jel to istina ili stvarno? Jebno majku kaj prvo jutro kad dolazi kaj gospodin Brko. Ulazi kaj dobar i sjeda kaj dobar dan kaj joj až daha. Dolazi konobar kaj salavijeta je preko ruke kaj šta imate za jest kaj gulaš, uljene paprike, škembići, sve kaj šta je zadnje pečeno. Joj kaj ne znam, jes bio u kući, skoro jesam kaj, daj tu kaj salavijetu, čovjek pomiri sa kaj uljene paprike ide res, čovjek ukrenju kaj. A iša kaj šta je zadnje pečeno kaj uljene paprike i evo ovaj kaj čovjek pomiri sa kaj. Eto ga kao prije sutra. Vjerane kaj šta je zadnje kuhano, joj ne znam, jes kaj bio u kući kaj jesam, daj kaj ovaj svoj. Grad kaj ide res. Onda ma iša kaj, evo grad skidam kaj čovjek, dođe grad, čovjek je sad. Evo, maj, cijel pogledi. Eto ga kaj treći put ide i sad sve u staklu vide oni njega. Eto ga kaj opet niđa iša njemu, daj tu krpu. I do nama drljaka. I njemu, evo će kaj idi sad. On tako je, šta je zadnje pečeno, kaj je, joj ne znam, svi u koji jesam, kaj daj tu krpu kaj. Jel tu vas kaj iša vodi u koji?